Jotono no lam sogo ani YouTube channel lo angkai tomung no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification rizakha Tripura State Co-Operative Bank Limited ni bukhakti rizakha noro video no paithak jorate naitung di kahamka saimana ni bagai angka phaidi official notification ailaina Omakai ta official notification o notification rizak mane abo angkai Tripura State Co-Operative Bank Limited ni bukhak rizakha abo head office angka Agartala wa oro requirement notification rizakha abo angkai je permanent Tripura o tongui tongnai candidate chimi apply khlaimanai post tongo assistant manager tai case cum general clerk tongo tai multitasking staff tongo abo tlangjaknai Tripura State Co-Operative Bank Limited to Oro important dates rizakha abong kangkai online oro registration khaimanai abo 28 tarik Oktober ni simi 28 tarik November 2023 jora abo norok o date ni bisingo norok payment bo ma khlainanai tai oro sajaka date of online examination tai date of interview kangkai ulo sajaknai hini sajak kau jagawa oro naidi vacancy tongo o je tinta post ni bagai abo total kangkai sini ST rok ni bagai 47 ta tongo Aboni bisingo assistant manager engkai 15 ta post tai case cum general clerk engkai 24 ta tongo tai multitasking staff engkai 8 ta post tongo haike total 47 ta post in ST rok ni bagai jagawa reserve khlaijak tongo Tripura State Co-Operative Bank ko oro naidi je qualification tongmani abo engkai assistant manager ni bagai engkai pay scale level 12 rujakha 42,900 rupees khlai per month to abo qualification kangkai to graduate tai logiwo jagao sajak kanorok ni knowledge tongna nangnai computer application tai knowledge tongna nangnai bengali tai je local language norok state ni o jagao age limit engkai 21 ni simi 40 years rejaka age limit assistant manager ni tai kaisa post kangkai to case cum general clerk abo Gangkai pay level 9 rizakha 27,300 rupees rijaknai per month to qualification assistant manager by same noabo norok 9 id age limit rizakha jagao 18 simi 40 years rizakha je case cum general clerk ni bagai ingkangkai takisa multitasking staff ni bagai ingkangkai pay level 2 abo angkai 16,500 rupees rijaknai per month to qualification ingkangkai to madhyamik pass nangnai tai norok reading, writing, speaking, Bengali language tongna nangnai saka age limit 18 simi 40 years rizakha haipano relaxation manna sini ST candidates rok ni bagai ingkangkai tai 5 years kebang phano je o tinta post tongmani apply khlaimanai provisionary period ingkai to 1 year rizakha minimum o jagao je application fee ingkangkai abo non refundable tongnai sini ST rok ni bagai ingkangkai 850 rupees tangnai abo application fee norok jefur online khainai apro norok payment ma khlainai 850 rupees norok online no apply ma khlainai ang description o link di renai norok thangi visit khlainai di selection procedure tongnai abo angka sekang online exam nai abo ni yagulo interview na jaknai norok ni shortlisted phaiki angkai bumo online je exam nai abo angka to objective type si tongnai MCQ abo angka 9 ID assistant je manager ni bagai ingkangkai total mark tongnai abo 160 tai time tongnai 120 minutes khlai rizakha time o jagao syllabus ponorok 9 id ango PDF no bo description o ri ruan norok syllabus PDF no download khai naina di online je exam tongnai takisa abo ingkangkai case cum general clerk ni bagai time same no rizakha haipano je test nang nangmani subject tongmani abo different tong norok 9 id takisa multitasking staff ni bagai ingkangkai number of question ka 100 tongnai maximum 100 mark tongnai 120 minutes no rizakha oro angka English numerical ability tai general awareness tongo haike norok o PDF no download khlai naidi norok qualification mi likhai to ri naidi o je post ni bagai exam center tongnai Agartala o simino exam center tongnai noro Agartala no exam rimanai o je post ni bagai tinta post ni bagai oro bahike apply khlaina angkai online norok apply ma khlainai PDF o tongo bahike apply khlaina ni abo norok PDF no download khlai nai angka saimanai
ang PDF description ri renai tei norok online apply khlaina angka ani yang tiba apply khlaimano ang ri rwana online apply link bori renai video ni description tei PDF bori renai angka tinin baga amsunong situng jotono no hambai.